Kei te tautoko a Ngāti Whātua i te whakahau a Glenn Wilcox i ki ake rā ia i tētahi o ngā hui a te kaunihera matua o Tāmaki Makaurau. Kia matāra rātou ki te taniwha e noho ana ki te wāhi e whakaarotia ana e te kaunihera mō o rātou ara rere whenua hou. Kei a Heta Gardner ngā whakamahuki. He mataku i te taniwha, he mataku rānei i te kore kōrero ki te mana whenua. Before everyone starts jumping out windows and panicking that, you know, that this is some sort of game killer or game changer, I take what Glenn Wilcox said as, you know, advising council to engage with us. The number one principle of Glenn's question was to ascertain whether adequate consultation had occurred. Koena tā David Taipari whakamāramatanga mo te whakahau a Glenn Wilcox i ngā rā kua hori. E whakai ana a Ngāti Whātua, he tika kia tiro hia te hōhonutanga o ana kōrero. I think context is really important and, you know, sound bites never give you context. E hara tēnei i te wā tuatahi kua ara ake e nei momo a wanga i te tau 2002 i hau koti tia ngā mahi mō ngā rori o te Waikato, i runga i ngā a wanga mō tētahi taniwha ko karutahi te ingoa. You know, the word taniwha, you know, has a lot more meanings than people often attribute in English. You know, I think when people hear taniwha in English, they picture a dragon and, you know, and start panicking about, you know, imaginary creatures. Hei tā Taipari, kaore rātau i te whiu i e nei a wanga ki te aukati i te rautaki nei. So as a result of the consultation, if the project was to go ahead, kei te pai. As a result of the project, the consultation, if the project was to be amended, kei te pai. Kei te takiwā o te rua me te haurua piriona tāra te wāriu o te nei rautaki. Heta Gardner, te karere.